Oke, saatnya rekan kita setrek nih kawan. Sepertinya ikan besar tuh kawan. Mang ni ban namek nau ka alewi. Hai. Make kipas. Alewi. Lihat ikannya. Geser ta. Pak sampai mana so ye. Tepok ni abik ya sinu ye. Sepertinya rekan kita lagi bertarung. Alen tak. Dia bangun seorang nu tonggak ya dia nu aneh. Mau saya ni antam lagi. Umur itu ni abik. Mana bebas mu telik aneh lu. Pas ya. Aduh mak abaknya mak mana melawan. Si Ali pak utui mau imoroi. Oke, saatnya rekan kita betul-betul setrek sama ikan monster. Dia gabui bungkuk oleh. Bungkuk. Gabui. Slow kawan, slow. Oke, rekan kita bertarung dua orang sejoli nih kawan. Betul setrek nih. Slow kawan, slow. Alhamdulillah. Yuk nih ya. Alhamdulillah. Woi, setrek. Alhamdulillah ya Allah. Mantap guys. Hei, angkat dia guys. Oh, guys. Halo guys. Setrek. Halo guys. Oke, setrek guys. Berat bobot sekitar 50 kg guys. Oke. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah rezeki. Oke guys. Inilah. Oke. Nggak sanggup. Ada lagi rekan-rekannya ada di sini guys. Ada 2 ekor. Tapi ini kecil-kecil guys. Paling berat 3 kiloan nih guys. Nah. Ternyata dia tekanan nih guys. Mana. Tuh.